ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро манзури шумо менамоем. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Қазони Федератсияи Русия шуданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Қазони Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Татористон самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ дар қолоби Аутрич, БРИКС ва ҷануби ҷаҳонӣ бунёди якҷояи ҷаҳони беҳтар иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом хоҳанд дод. барномаи ахборро идома медиҳем. дар шаҳри душанбе форуми панҷуми олимони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки васеи олимону донишмандон, ходимони ҷамъиятию давлатӣ ва муҳаққиқони ҷавон баргузор гардид. Зайналобуддин Саломиддин гузориш медиҳад. дар форуми панҷуми олимони аъзои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, коршиносон ва донишмандон аз дохил ва хориҷи мамлакат иштирок намуданд. дар форум зиёда аз 70 нафар олимону муҳаққиқони варзида, роҳбарони муассисаҳои илмии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳадаф аз баргузории форум фаъолсозӣ ва рушди ҳамкориҳои илмию техникӣ ва гуманитарӣ, тақвияти тадқиқоти муштарак, таҳияи пешниҳодҳо оид ба рушди сиёсати инноватсионӣ, таҳлили ҳолат ва дурнамои рушди илми фундаменталӣ, роҳҳои такмили ҳамкориҳои илмӣ дар марҳилаи рақамикунонӣ, оммавигардонии фаъолияти илмӣ дар байни ҷавонон, нишон додани аҳамият ва зарурати ҷорӣ намудани донишҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа, ташаккули системаи ҳаракати байналхалқии олимон ва мутахассисони ҷавон дар ҷомеаи касбии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. Делегация Беларуси представлена на этом форуме 6 представителями, 6 человек нас приехало. В целом Академия наук Беларуси придает очень большое значение развитию научно-технического сотрудничества государств-членов СНГ. В том числе, конечно же, мы активно сотрудничаем и с Национальной академией наук Таджикистана. Еще в 2017 году было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между нашими академиями наук. И с тех пор реализуется целый ряд проектов совместных. Вот у нас, в частности, вот в Академии наук Беларуси есть такой ботанический сад. И в этом ботаническом саду был организован, благодаря совместному сотрудничеству, был организован уголок Таджикистана в плане природы Таджикистана, растений, деревьев были посажены, и он процветает до сих пор. Мария Ивченкова, я представитель делегации из России. Я здесь как представитель Совета молодых ученых своего института. И, собственно, благодарна за приглашение и приезд в столицу Таджикистана. Это очень важные мероприятия подобного формата, так как они закладывают возможность налаживания именно горизонтальных связей ученых, и мы можем находить новые формы коммуникации, новые научные проекты, позволяющие развивать фундаментальную науку. Мы бисёр хушнуд ҳастем ки дар инҷо форуми олимон якҷоя мешаванд, бо ҳамдигар додугирифт мекунанд ва инчунин дар масъалаое ки марбут ба имрӯз илми имрӯз аст бисёр нуқтаҳои якҷоя ва ҳам шартномаи умумиро ба имзо расонем. зимни баргузории форум зикр гардид ки илм олимонро муттаҳид мекунад. аз ин рӯ форум ба майдони табодили байналмилалӣ табдил ёфтааст. вусъат додани муносибатҳои байналхалқӣ хеле муҳим мебошад, зеро форум ба минбари мукаммали ба роҳ мондани ҳамкории олимони ҷавон таъсири мусбӣ мерасонад. инчунин таъкид гардид ки ба масъалаи ҷалб намудани мутахассисони ҷавон ба омӯзиши илм ва ба роҳ мондани тадқиқоти илмӣ диққати махсус додан зарур аст. дар баробари ин нигоҳ доштани мутахассисони ҷавон, таъмини афзоиши касбии онҳо ва фароҳам овардани шароити зарурии иҷтимоӣ низ муҳим аст.
дар ин самти фаъолият шӯроҳои олимони ҷавон бояд ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои якҷояи мақсадноки илмӣ, ташаккули таклифҳо оид ба ҳамкории илмию техникӣ бештар равона карда шавад. муҳимати ба ҳамоии олимон аз он иборат аст ки ҷаҳон дар як ҳолати пуртазод қарор дорад ва ба ҳамоии олимон ва наздик кардани мавқеъҳои илмӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳои илмӣ гуманитарӣ характери хусусияти муҳим пайдо мекунад. ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварони фаъоли байни иттиҳоди давлатҳои мустақил аст ва гузарондани ин форум аз он далолат медиҳад ки тоҷикистон дар байни кишварҳо обрӯи баланд дорад ва гузарондани ин чорабиниҳоро тоҷикистон ҳама вақт дар сатҳи баланд баргузор менамояд ва ин форумҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти калон дорад ва нақши бориз дорад. дар доираи ин форум байни олимон ҳамкориҳои минбаъда ва тамоюлҳои рушди инкишофи минбаъдаи ҳамкориҳои илмӣ баррасӣ мешаванд. натиҷа он хоҳад шуд ки олимон дар асоси нақшачорабиниҳо дар марҳилаҳои 5-10 соли охир дар соҳаи гуманитарӣ, дар соҳаи илмҳои дақиқ, дар соҳаи илмҳои компютерӣ ва дар соҳаи илмҳои технологӣ ва ҳамкориҳои якҷояро ба роҳ мемонанд ва аз таҷрибаи якдигар истифода мебаранд ва табодули назар менамоянд. дар кори форум мизҳои мудаввар ташкил карда шуда дар мавзӯъҳои тамоюлҳои асосии рушди илмҳои фундаменталӣ, ҳолат ва дурнамои рушд, проблемаҳои актуалии илми техникии муосир, анъанаҳо ва навовариҳо, технология ва алгоритмҳо баргузор гардид. Зайнулобидин Саломиддин, Баҳодур Истамов, Ҷовид Низомӣ, шаҳри Душанбе, Ахбор. дар шаҳри душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ҷараён дошта то 26 октябр идома меёбад. мушоҳида мешавад ки имсол иштирокчиён бо омодагии ҷиддӣ ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоб дода ихтироот ва навоварии худро ба таври замонавӣ ва тибқи муқаррароти низомномаи озмун ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамоянд. гузориш аз ҷараёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат. рӯзи дуюми даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи технологияи иттилоотӣ бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар бо омодагии хуб ҷараён гирифт. дар ин рӯз иштирокчиёни ин даври озмун хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз вилоятҳои суғду хатлон, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе маҳорату дониши худро ба таври амалӣ пешниҳоди ҳакамон намуданд. дар синфхонаҳои кушоду барҳавои донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ барои дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи технологияи иттилоотӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам мебошад. таъкид кардан ба маврид аст ки дар ҳама давру замон озмуну сабқатҳо яке аз унсурҳои рушди илм ва тавсеяи ҷаҳонбинии илмӣ маҳсуб ёфта барои ба даст овардани натиҷаҳои назаррас дар соҳаҳои илму техника ва кашфиёту ихтироот заминаи мусоид фароҳам меоранд. иштирокчиёни даври чоруми ин сабқати сатҳи ҷумҳуриявии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даврҳои якум, дуюм ва сеюми озмун бо истифода аз тамоми имконияту шароити фароҳамгардидаи давлату ҳукумати кишвар тавонистанд бо ғолибияти воқеӣ ба ин давр расанд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат соли чорум аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ дастрасӣ пайдо намуданд ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад. таи солҳои ахир дар кишвар таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илму дониш ва китобхониву китобдӯстӣ зиёд гардида, хонандагону донишҷӯён ва муҳаққиқону унвонҷӯён барои иштирок ва ғолибият дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат талоши бештар мекунанд. тибқи маълумот соли 2023 дар даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар маҷмӯъ 163892 нафар иштирок намуда ба даври дуюм 30918 нафар рохат гирифтанд. дар даври дуюм аз 3918 нафар иштирокчӣ 3878 нафар ба даври сеюм рохат гирифта, 579 нафар ба даври ниҳоӣ омад ва 133 нафар ғолиб дониста шуд.
با مقصد رشد ساحه سیاحی با تشبث و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دوام چند سال اخیر در پایتخت مملکت بنیاد و نوسازی مهمانخانه‌های زمانوی ادامه دارد. مهمانخانه‌های نو با سبک و اسلوب معماری ملی ساخته شده دقت سیاحان و مهمانان خارجی را به خود جلب می‌نماید. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد در این خصوص. با مقصد بهتر نمودن سطح خدمترسانی در پایتخت مملکت شهر دیلوروی دوشنبه مهمانخانه 5 ستاره‌دار کانگور گراند هتل فعالیت دارد که امروز خدمترسانی در آن در سطح بلند براه مانده شده است. بینای خوش‌طرح و زمانوی از 9 آشیانه عبارت بوده با سبک و اصول خاص معماری بنیاد یافته است و مطابق طلبات معاصر مجهز گردیده است. در مهمانخانه مذکور کارگران دارای اختصاص‌های خدمترسانی و مهمانداری و داننده چند زبان خارجی میباشند. سطح بلند دانش و آمادگی کارمندان امکانیت میدهد که به مزاجان خدمت بلند صفت رسانیده شود. مهمانخانه کانگور در دل دوشنبه شهر قرار گرفته جوابگو به همه استانداردهای جهانی می باشد. باید گفت که در حدود مهمانخانه 98 حجره برای قبول مهمانان، 4 تالار برهوا برای گذراندن کنفرانس و چهاربینی ها، یک قهوه خانه و یک طربخانه برای دیداربینی ها و گذراندن توی مرکه های مردم عزیزمان پیش بینی نموده ایم. همچنان در مهمانخانه حوض شناوری، حمام های زمانوی داریم و خدمت رسانی 24 ساعته برای حجره ها. همه این برای یعنی که استراحتی با فراغت مهمانان دور و نزدیک موجود است. خدمت رسانی در مهمانخانه ما در سطح بلند براه مانده شده. همه کارمندان داننده چند زبان خارجی می باشند و ما همه روزه مهمانان را انتظاریم. مهمانخانه 5 ستاره‌دار کانگور گراند هتل دارای 98 حجره از جمله برای مهمانان عالی مقام بوده امکانیت دارد در یک وقت 164 مزاج را قبول نماید. در برابر حجره‌های خواب مهمانخانه دارای دیگر امکانیت‌های ضروری از جمله جای گذراندن همایش‌های گوناگون، تالار مجلسی با 40 جای نشست و طربخانه برهوا با 160 جای ساخته شده است. مهمانخانه دارای قهوه‌خانه مجهز و زمانوی بوده امکانیت دارد که در یک وقت به 140 نفر خدمت رساند. در مهمانخانه تالار علایده ورزشی مجهز با دستگاه‌های مشق و تمرین بنیاد کرده شده است. امکانیت فراهم آمده به بلند گردیدن سطح و صفت خدمترسانی به مزاجان مساعدت می‌کند. در تاخانه انشاءات مذکور سپا سالن تشکیل گردیده در داخل آن حوض شناوری، حجره‌های علایده با بوغی تر و خشک، جکوزی و دیگر امکانات ضروری بنیاد یافته است. نظارت حرارت آبی حوض و نظام پالایشی آن با استفاده از دستگاه‌های معاصر در چند زینه براه مانده شده است. بنده مرتضی سخایی فرد هستم از کشور ایران. 4 روز هست که مهمان عزیزانمون در کشور تاجیکستان هستیم در شهر دوشنبه. خیلی ممنونم و خیلی سپاسگزارم بابت مهمان نوازی خوب و عالی عزیزان همزبان ما در کشور تاجیکستان و بسیار خدمات خوب، ارزنده و عالی هم از لحاظ سیستم اسکان و هتلینگ بسیار خوب بوده. ترانسفر فرودگاهی خیلی عالی. شرایط مهمانخانه یا هتل اینجا خب از لحاظ تمیز بودن و بروز بودن بسیار شرایط خوب و ایدئالی هست و انشالله که هم ما بتونیم مهمونای خوبی باشیم، هم دستاندرکارای این هتل بتونن میزبانی به نحو احسن داشته باشن. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نقش و نگارهای خیلی زیبایی ترسیم شده روی دیوارهای هتل، چه در قسمت لابی، چه در طبقات، چه در رستوران و اینها خیلیش الهام گرفته از گذشته و تمدن این کشور هست که بسیار چشم نوازه. 2-3 روزه‌ای که گشت و گذاری در داخل شهر داشتیم، خیلی شهر زیبا، تمیز و مردمان بسیار مهمان دوست، خونگرم و جایی که حالا بیشتر برای ما چشم نواز بود ساختمان پارلمان بود
و محیط پارک رودکی قشنگ بود. داخل مهمانخانه کانگور گراند هتل با سبک و اسلوب معاصر معماری آرا یافته، کارهای ساختمانی آن با جلب متخصصان وطنی و با استفاده از مصالح ساختمانی شرکت‌های داخلی انجام یافته است. مورد استفاده برای قرار گرفتن مهمانخانه کانگور گراند هتل هدیه ارزشمند بخشیده به روز پایتخت بود که سال روان با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در نویه فردوسی مورد استفاده برای قرار داده شد. این انشاءات با بلند گردیدن سطح و صفت خدمت رسانی به سیاحان و مهمانان شهر دوشنبه خدمت رسانیده ایستاده است. سلام، من پریسا پوریان هستم. ما از ایران اومدیم برای شرکت در نمایشگاه اقتصادی تاجیکستان شهر دوشنبه. ورود ما به در واقع تاجیکستان من خیلی لذت بردم. خب حالا گروه ما اومدن، VIP از ما پذیرایی شد، ما رو انتقال دادن به فرودگاه. الانم این چند روز در هتل کنگرت دوشنبه ساکن هستیم. کیفیت اتاقا، ساختمون و پذیرایی، مهربانی در واقع پرسنل خیلی توجه من جلب کرد و خیلی لذت بردم. امیدوارم که همه چیز در تاجیکستان رو به پیشرفت باشه، همونطوری که من دیدم به نسبت سالهای گذشته واقعا خیلی پیشرفت داشته و همه شاد و سلامت بتونن زندگی کنن. من احساس امنیت کردم، یعنی آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم اولا، بعدم همه خوب و مهربان بودن. مردمی که دیدم آره باشون برخورد داشتم، همه چیز مثل خونه خود من بود. من احساس خوبی داشتم. مهمانخانه نه آشیانه از جانب صاحبکاران وطنی در دوره دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساخته شده، نمای بیرونی آن نیز با سبک مخصوص و طلبات معماری شهرسازی زیب داده شده است. بنیاد گلگشت زیبا در نزد مهمانخانه به حسن انشاءات حسن دیگر زموده، خاصه شامگاهان این مکان دلکش و نظربا می‌گردد، زیرا حدود آن با چراغ‌های رنگ زینت یافته. در اینجا برای سیر و گشت و استراحت مزاجان در هوای تازه شرایط ضروری فراهم آورده شده است. سطح و صفت خدمت رسانی به مهمانان با رعایت معیارهای بلند صحوه، آداب و رفتار و سنت‌های بلند مهمانداری ملی به راه مانده شده است. دوشنبه با تاریخ، طبیعت، مدنیت میراثی خود دقت سیاحان زیاد را جلب نموده است. بنیاد مهمانخانه‌های 5 ستاره‌دار، انشاءات طبی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، بنیاد بناهای استقامتی زمانوی و انشاءات تجارتی، چایخانه‌های با نقش و نگار ملی آرا داده شده، کاخ‌های بگزنده با اصول‌های معاصر بنیاد یافته، کتابخانه و آثارخانه‌هایش که بی‌نظیر در آسیای مرکزی میباشند، یکی از سمت‌های افضل‌النوع رشد سیاحی در شهر دوشنبه است. جهانگیر سفرعلیزاده، خال دولت، شهر دوشنبه. اخبار. جهتی مهیاسازی شرایط خوب استراحت و بودوباش سیاحان و مهمانان خارجی در شهر دوشنبه امکانات وسیع فراهم گردیده است. بنیاد مهمانخانه و دیگر انشاءات خدمترسانی با امکانات معاصر نتیجه چنین سازندگی‌ها در قلب تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه میباشد. تفصیلات بیشتر در گزارش قمرالدین حسین زاده. در دوران صاحب استقلالی با تشبث سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های نجیب بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، پایتخت مملکت شهر دوشنبه آباد و زیبا گردیده به یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای جهان مبدل گردیده است. با مقصد رشد بیشتر ساحه سیاحی، استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده در این سمت، تقویت انفراساختار سیاحی، بهتر کردن صفت خدمترسانی در شهر دوشنبه، انشاءات تعیینات گوناگون از جمله مهمانخانه‌های زمانوی جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی ساخته به استفاده داده شده است. مهمانخانه 4 ستاره‌دار فردوسی از شمار مهمانخانه‌های میباشد که در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه با شرایط معاصر خدمترسانی سال روان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
дар меҳмонхонаи мазкур барои буду бош ва истироҳати меҳмонону сайёҳони дохилию хориҷӣ шароити созгор муҳайё гардида онҳо аз имконотҳои васеъ баҳравар мегарданд. меҳмонхонаи чорситорадори фирдавсӣ дорои 103 ҳуҷраи хизматрасонӣ аз ҷумла 33 люкс, 8 нимлюкс ва 62 стандартӣ мебошад. дар меҳмонхона имкон аст дар як вақт ба 200 меҳмон мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ хизмат расонида шавад. мо хеле хурсандем ки дар ин ҷо дар душанбе ҳастем. ин як шаҳри зебо дар як кишвари зебо аст. ин бори аввали мост ки мо ба ин ҷо омадаем. барои ман ин дуюмин сафари ман ба осиёи марказӣ аст ва ман аз пешрафти ин шаҳр бисёр ба ҳайрат омадам. ба ман ин дарахтони бузург, биноҳои бузург ва тамоми ин рушд писанд аст. хӯрок аҷиб аст ва шомҳои мо бениҳоят олӣ буданд. Из Узбекистана, Таджикистан. Мы уже 2 дня здесь, в отеле Фирдавси. Мне здесь очень понравилось. У вас гора очень высокая и воздух очень свежий. Мне все здесь понравится. В отеле, конечно, услуги и обслуживание впечатляет. И спасибо огромное, чтобы такие дружелюбный народ и хорошо нас встретили. дар бино ҳамчунин марказҳои савдои хизматрасонӣ, фароғатию истироҳатӣ, маҷлисгоҳ, тарабхонаю ошхона, толори варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир мебошад. бо мавриди баҳрабардори қарор гирифтани меҳмонхонаи мазкур 20 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шудаанд. бояд гуфт ки тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад. سومین باره که به تاجیکستان میام و مهمان مردم عزیز و شریف دوشنبه هستم. اتفاقا هر 3 بار هم در همین هتل فردوسی آمدم و از میزبانی صمیمانه‌شون صمیمانه تشکر میکنم. درباره تاجیکستان من زیاد خونده بودم و شنیده بودم، اما به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. دوشنبه شهریه که با واژه، با کلمات نمیشه توصیفش کرد. مردم دوشنبه که مطمئنا نمونه کاملی از همه تاجیکستان هستند، واقعا مهربون ترین انسان هایی هستند که من تا حالا باشون برخورد داشتم. من مدت بیش از 40 سال رو در اروپا زندگی کردم. بیش از 20 کشور رو گشتم، در بیش از 7 کشور زندگی کردم. ولی به جرئت میتونم بگم که در هیچ کجای دنیا مردمی به این مهربانی ندیدم. من تقریبا تمام دوشنبه رو گشتم و حتی یک مورد ندیدم که جنبه منفی باشه و منو به اصطلاح آزار بده. من همون دفعه اول که اومدم تاجیکستان رو دیدم تصمیم گرفتم که این شهر زندگی است و الان تصمیم قطعی گرفتم این بار فقط به این خاطر اومدم که خونه پیدا کنم و به اصطلاح مقدمات قانونیش رو فراهم کنم که انشالله فامیل و همه رو انتقال بدم به دوشنبه. از این بعد منو تاجیکی خطاب بکنم. бунёди чунин меҳмонхонаҳои муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ талаботи замон буда ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ба сайёҳони хориҷӣ ва муаррифии шоистаи ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ бо имкони хуби сайёҳӣ замина мегузорад. фаъолияти чунин меҳмонхонаҳо дар пойтахти мамлакат барои таъмини инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе замина гузошта ба ҷалби бештари сайёҳон ба тоҷикистони соҳибистиқлол мусоидат мекунад. салом, номи ман Дэн Орландо аст. ман аз иёлоти муттаҳида ҳастам ва 1 моҳ мешавад ки дар осиёи марказӣ сафар мекунам. ҳоло ман дар шаҳри душанбе ҳастам. мо шаҳрро дӯст доштем, меъморӣ ва ҳамаи ёдгориҳоро. ман воқеан илҳом гирифтам. ман ҳатто бинои парлумонро дидам. ман чунин биноҳоро дар иёлоти муттаҳидаи амрико надидам.
шумо медонед ки кишвари мо бузург аст, аммо мо то ҳол меъморие чун ин шаҳрро надидаем. Ин воқеан илҳомбахш ва ҳавасмандкунанда аст. Мо аз Узбекистон омадем. мо 15 соат бо қатора аз Бухоро то инҷо сафар кардем. Сафар тӯлонӣ буд, хӯрок болаззат буд ва мардум хеле меҳрубон буданд. ҳар касе ки вохӯрдем хеле меҳмоннавоз, самимӣ ва хандон буд. мардум ҳисси оли ҷаноб доштанд. таърихи инҷо низ хеле илҳомбахш аст, махсусан дидан ки дар тӯли 30 соли охир шумо чӣ қадар пеш рафтаед. ман фикр мекунам ки инро дар чеҳраи мардум дида мешавад. меҳмонхонае ки мо дар он меистем олиҷаноб аст, тоза, бо кормандони афсонавӣ. ҳама бо забони англисии равшан суҳбат мекунанд ки барои мо ҳама чизро осон кард. дар бисёр ҷойҳо ки мо монда будем, мушкилоти иртиботӣ доштем, аммо дар ин ҷо не. бисёр тоҷиконе ки мо мулоқот кардем бо забони англисии равшан гап мезананд ки ин моро дар ҳайрат гузошт. ва ҳа, хӯрокҳо хеле олӣ буд, ҳама чиз болаззат буд. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ, ҷаҳонгардон бештар ба давлатҳое сафар мекунанд ки дар онҳо инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ рушд карда имконияту шароити хизматрасонӣ беҳтар бошад. хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон бо зарфиятҳои хоси сайёҳӣ ва инфраструктури пешрафти соҳаи мазкур дар байни давлатҳои ҷаҳон мавқеи намоёнро соҳиб шуда, пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷумлаи 10-гонаи амтарин шаҳрҳои олам эътироф гардидааст. бовар аст ки минбаъд низ ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба Тоҷикистони соҳиби истиқлол чунин тадбирҳои ободонӣ вусъат дода мешавад ва ин омил дар муаррифии бештари ҷумҳурии мо ва ҷаҳонгардон таъсири мусбӣ мерасонад. Қамардин Ҳусейнзода, Фарҳоди Восе, шаҳри Душанбе, Ахбор. бинандаҳои азиз, баробаи расидани хабари гузоришҳои тоза мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед, то боздид. Жардин Голдро кушоед. аз накҳати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред. хусусияти ҳар лаҳзаро бо Жардин Голд эҳсос кунед. Жардин